Što je manuka med? Manuka med je posebna vrsta meda koja potječe s Novog Zelanda i iz Australije, a proizvode ga pčele koje oprašuju grm manuka, odnosno Leptospermum scoparium. Ono što ga razlikuje od običnog meda jest visoka koncentracija spoja metilglioksala ili MGO, koji mu daje snažno antibakterijsko djelovanje. Kvaliteta manuka meda često se označava sustavima kao što su UMF, to jest Unique Manuka Factor, i MGO vrijednost. Što je brojka viša, to je antibakterijsko djelovanje jače. Zašto je manuka med poseban? Za razliku od običnog meda, manuka med ima snažna antibakterijska svojstva, protuupalno djelovanje, sposobnost ubrzavanja zacjeljivanja rana i potencijalno jače djelovanje protiv određenih bakterija. Zdravstvene prednosti manuka meda su sljedeće. Prvo, jačanje imuniteta. Zahvaljujući antibakterijskom i antioksidativnom djelovanju, može pomoći organizmu u borbi protiv infekcija. Drugo, pomoć kod grlobolje i prehlade. Ublažava nadraženo grlo i može smanjiti trajanje simptoma. Treće, zdravlje probavnog sustava. Može pomoći kod nadutosti, gastritisa, sindroma iritabilnog crijeva i bakterije Helicobacter pylori, naravno u određenim slučajevima. Lajkuj, šeruj i pretplati se na kanal. Zacjeljivanje rana. Manuka med se često koristi lokalno za opekline, posjekotine, akne i čireve. U medicini se koriste i sterilni medicinski proizvodi s manuka medom. Kada je riječ o zdravlju kože, može smanjiti upalu, crvenilo i akne, te potaknuti regeneraciju kože. Što se tiče oralnog zdravlja, može pomoći u smanjenju bakterija u ustima i smanjiti upalu desni. Kako se koristi? Oralno. Uzima se 1 čajna žličica dnevno, natašte ili prije spavanja. Također, može se dodati u mlaki čaj, ali važno je da ne bude prevruć kako se ne bi uništili aktivni spojevi. Lokalno, potrebno je nanijeti tanki sloj na čistu kožu, ostaviti 20 do 30 minuta ili prekriti gazom. Kada ga koristiti? Pa, kod sezonskih infekcija, kod oslabljenog imuniteta, kod problema s probavom, kod rana ili kožnih problema, kao i kao prirodnu alternativu sintetskim antisepticima. Upozorenja i moguće nuspojave. Prvo, manuka med ima visok sadržaj šećera, pa nije preporučljiv u većim količinama osobama s dijabetesom. Drugo, osobe alergične na pčelinje proizvode trebaju biti oprezne. Treće, djeca mlađa od 1 godine ne smiju konzumirati med zbog rizika od botulizma. I na kraju, cijena i krivotvorine. Pravi manuka med je skuplji, pa treba provjeriti certifikate kao što su UMF ili MGO oznake. Je li manuka med stvarno čudotvoran? Iako ima znanstveno potvrđena antibakterijska svojstva, nije čudesni lijek. Može biti snažna prirodna podrška zdravlju, ali ne zamjenjuje medicinsku terapiju kod ozbiljnih stanja. Hvala na pažnji. Lajkuj, šeruj i pretplati se na kanal.